Pih, ternyata ba ada boleh di Bali dua bahasa Bali ya. Kleda cisok malu nah. Bahasa ci cara murid SD sing bisa baca buku no. Klea nggak ci ngomong. Jangan hidup di Amerika biasa kan bahasa aja men. Gianya all day. Pangtawang cio, minum dua. Ngamah lawar. Nah gitu-gitu cang bafal. Bahasa kan sing cukup nah. Lifestyle balanis maragagah. Apa ci trisanya sing pedamban ci Jumah. Swastiastu semintan Bali klaim bincang man berita baru ada bule yang orang menci sekan doang ngunyi bahasa Bali apa sih tulisan dia kle jangan takon tulisan dia ci jangan melihat apa biasa Gus nih cang di goa nih mai ci ke goa nih menci ke Bali oh info saya cang aja cang ci melihat aja cang ci melau aja cang ci kali beceleng caya aja tulisan dia di keluarga cang ada jero ada balian cang melihat mempeti biasa cang aja mempeti aduh lik cang ale musuh Gus beli saja Gus makanya menbenci ke Bali info saya cang pangtawang siapa tuh melihat di Bali tangan ci cang lagi lawan tuh uang ngamah tabio ci Gus melini ngamah tabio melini nara pang segar di Bayun ci tuh ci kalian musuh-musuh di Bali menyamu beraya makanya diri nawang ci syek jam pulas lu pokoknya jam pulas lu dong ganggu cang